Omdon weiru ubom sngosi lane ubom perkhat halor kani ke jingjia ya i Dr. Ricky Eje Sengkon. Bat omdon ru ubala bangej haba yui ya ke kubor nengkong yulese habang ipej lemba ke headline. Bat ngaru ngam siam la pediang bat ngam siam langej la i Dr. Ricky la klap cishan em. Henreng la persyang ban wat habun teli ki news bat kumjuru lemba ke rensan sosial media. Ngalayu i sisa ya ke jingklat jung i Dr. Ricky Eje Sengkon. Bat kam tam lele haba ka wei ka video ka sapriang bha haswa ya ka ba i Dr. Ricky salit no na kene ka parthe. Ulia selop bale keren pelu jemut ya ki para players ha madan shwa benele kai. Kentin ka ba sngo tenat bat kentin ka ba sngo thiang. Henry war la kata UI ba ka jingkren ke jong i ka bala viral hadu kata-kata bat kumjuru ki wei pat ki jingkren ya ka ba i Dr. Ricky ila keren haki wei ki wei pat ki por pajba kila sedang ban persyang ban bu status kum kajing kenmau i Henry kaba pen kendit syusyu yangi balai kawan jia kaba kum kane kajing jia ha kejalam ya keliahi barok wei ban ngila ru ban ong ba udai MP ya kaba ke parti kala penjob don brom lengba ki pajba nong kersian ya kaba ula tambun bha bat om judon weiru UMP ubayo kat kum kajing yo kajung i Henry kendit kensan pen ketang ya ka donut bat ka mesim ka jongi iwei ngan chupen kan mau kendiat i kentin ya ka ba i Dr. Ricky Eje Sengkon ila keren uong kumni ha ka ba kut suaban kut ka wei ka video uong ublei un pelaj yangi na ke jingma Henry ka pade ka ba ngi snosi ngila banong ba u Dr. Ricky uong ublei un pelaj yangi na ke jingma Henry usyim no sendon ya ka jing im ka jongi ublei udai ublei ubasat yulese shwa bakinjia kino ki jingjia ke basngosi i Dr. Ricky Eje Sengkon kumta ula shimno shaladehi te lada pikwa ban snap kamnia ya kane ka video pila ban page hadu ka bakut ya ka ka ba i Dr. Ricky ikren bat ikentu namta ki para players kuble shibon samla kirangba ni ramang ni ko nakaliam jonga sina ya kai bakhat pat ya di oyong betul nasi pemok na buat berwa tiba ya te scam jadi tidak kai belum sebentar juga cukup jongi tiba kita gambar betul kita konsep ya di jong baca review bahwa dari kita dia bahwa rusba kastak swa naka cikpat cisya nomor dan kedekat kreatif minum lah ini iswai break but bon tradisi oh boleh like me